HSDC MSc 50-50 Kachingwai Keplut. Baik ke Pangplong pen Trinamool Congress kilik apong ut kibut. Facebook alam ki pen inut ariso dongka muka malong kacing nang. Kardom nili karbi birda thanbang samidurmi bepi non archik tha birtang ton pen. Karbi Anglong Autonomous Council kilik kachapahai ji aphan Congress lapen HSDC angbong non malom jo parni kachingwai dolo. Kilik along BJP atowa rangkha ji aphan Congress lapen HSDC angbong Karbi Anglong along kachingwai pajut un AC ha Guwahati an chingwai damlo. Sita kachingwai pen ale klangklededlo. Ratchari atomon ge ephonga tengte chelarwoi. Cheteng plak abiason kali. Karbi Anglong alongta Assam Legislative Assembly kilik api Ratchari atomon chelarlo. BJP asar kuarum along Karbi Anglong Autonomous Council doko api lapen Legislative Assembly kilik BJP ke hayalam penta Karbi Anglong along Ratchari atomon chelarlo. Ratchari atomon langrai pen Congress lapen HSDC angbong eklaivet do pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik chedan rap peji aphan Sonsuri abidi rilo. Kachisong amota claim rap pedlo. Lun rap nang Congress lapen HSDC chirpo chirpi kedoan hualunta bonda pondo. MSc 50-50 ang hoy penle Karbi Anglong Autonomous Council ke thurap ji aphan chingwai ponlo. Bonta council kilik hemlong tualong nang kelia porke 50-50 ing hoy kachathak alam thevin thewan aveden to pusi alam ing hanglo. Non ke Congress lapen HSDC ing Koiratro constituency along kilik kachapate aphan awam chingkin pontang lobusi birta longpon. Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang a constituency bitung reng thamalong aru krep ho arni Trinamool Congress atum bike pangplong pen kilik aphan kachethik apong ut butpon. Karbi Anglong Autonomous Council kilik aphan Trinamool Congress asong penta kilik ahidialong suntanglo. Trinamool Congress pen kethur jiabangphu kangbura hanse kejapen aru krepo arni CM Tuliram Ronghang arong bike home pharo sose pangplong si kilik aphan kachethik abirta pangdakpon bike kachejeng mate really jutkok aphi cherok tok amaita pedopon Tuliram Ronghang aphan MSc ticket pen hemprek cholardet pusi kangbura hanse mayalong pachatak alangli Rongkhang reserve along longle apata ke longleta Ronghang ajoini pusi ningje. Trinamool Congress Zindabad! 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 Trinamool Congress Zindabad! 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 Non malom so por aphan dihina farman birtamo ington pon iksina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত
dihinamo ophi puthot birta long wangthulo social media Facebook along me hino mohor lapen jume juno alam ketok alam kipen aru kriketom aning we weskar biang long dongka mukam along inut ariso phan keton kelangatum ingnang check pusi birta long pon social media birthe along ninghang aling toklong le Facebook along me heno ketok atuma phan kelang chari abangdo tek share si Facebook ketok tek te kachetot Weskar biang long dongka mukam ariso kangthir be arta inkoraner kep aphan aru kriketom arni karbiang long autonomous council asiem tirang rong hang aphan Facebook along kalili kalanglang amohor lapen noding rong alam ketok ajoine keton kelangatum ingnang poncheklo alang lia phan rensing timung puinut dongka mukam arong ariso baithalang so thana long lam hoi ki pia tengsi keton kelang ari deng chingnang lo Beaphan ke pabon alam ki ke case number 80 2017 under section 384 292 IPC lapen under section 392 RWIT aron trography Rong rup keki ke khan lapen oeang bong bohong hori kapaveji aphan pu ake mang pen dilai aklamalong aru kriketom arni pen nithom apharman wopong rongker arklipon Nerkep angdeng wopong rongker karkli along pacheton pen dilai aklamalong moja pho wopong rongker karkli kardoma jaimek pachun pon tirikam amai phu sai kathar chunbang dorsing terang tirikam amai abidisar bensing timung lapen arisang ho tum kacheto pensi wopong rongker pachun pon pusi kat news along birtanang pale hempu mukrang adorbar hawaramai kacharia tumta wopong rongker along chetongdun Birta bang kalapon si Kangton Iglo lang iwam thakat news channel do me thak me kurwang thu